Point of clarification, sir. Tiplasa private monthly ni pun guna monthly ni clarification. Wilano haste ni monthly okrano hambai maya puru tamni hingkai special assistance o rang dokmani bade. Hai punani clarification ke obose. Jung jotono saimano TTDC wo nisi thambedek tongo. Aron bising 1600 ni saka school tongo. Ngai taklai ni je budget of 860 crore zamani. Abu ni bising se jung TTDC no hamrai khainani. Aron bising khobjago deputy staff ni staff ko tongo. General administration ni khorcha tongo. Ajagawa XMDC family rokni pension bo tongo. Ngai ajaga kabangma obahai hidden khorcha tongo. Ngai ani sing mungkai jung TTADC no paisa handuna ni bagai jung tangni share of taxes bari remi atongai. Ebakai jodi se system tongo ngai semano lukha RD panchayat Finance Commission, State Finance Commission, je rangmari reserve 735 crores je group money. Aja ani bising TTADC ni report ni mote 5% mangha. Ngai jeng abuno tangli jadi je royalty manmani TTADC ni je hawo exploit money gas income, bolong income, lama income. Obni share of taxes jeng taisa kebang khaidaman khaiman hangke bahke khainai bahke department by department salainai nang hangke system finance commission no bahke special assistance ni bagi taisa cengkang mari sanhonai tamni hingkai 25 26 jara retirement hanai poromno dudani bagi jodi se rangkai ya hingkai poro lamau angna nang hangkai ya sijeng se sudarnai hingkai jeng abuno katinani bagi jeng bahke advance financial plan khaima 16 finance commission da share of taxes bari dui da haya khaiba kaisa budget plan taham khai trevese salai sukroboi department to department salai district council ni montri rok pai salai chini state cabinet minister rok pai salai jang apno bahage scrutinize khai jang rang mari bahage bari reiman chini sakabo ya si sujak ya dei khai jang bahage chini o sarkar chini o hangkai bedek no talangai thamman abunani clarification hambai